Okay, tutarinze gupoteza time, reka kwanza twakire abavuni guturuka BJ. Dore ko line yacu uyu munsi ariho igiye kwita isonera right now. Dutere story na the Victorious team cyangwa se Victorious team all the way guturuka BJ Bujumbura. Reka batangire batubwira Victorious team ni bande, hanyuma mugire mu dusoberese mu byukuri ni itsinda rigizwe n'abantu bangahe. Victorious team no mugwi w'abasore batanu n'inkumi zibiri. Tukaba dukora umuziki wa gospel, twamamaza izina rya Yesu Kristo dukoresheje imidiho itandukanye isanzwe hari ngaha ku isi. Tukaba dukorera i Burundi muri rusange. Anyway, hanyuma utubwiye ko ari itsinda rigizwe n'abantu bagize muri batanu, muri kuri kubera iki mwahisemo ubu mubare wo kuba wenda mugize muri batanu? Kuri ico kibazo nibaza ko atanu umuntu no muyovuga ngo twarahisemo igiharuro kingana uko tutoshika ko hanyuma tuce twugara canke ngo ati dutangwe tungano kuhamani twagera kuri aba tuzoba twarateye imbere. Oya, ahubwo gusa niyere ko ryari ku mutima w'abantu benshi batandukanye, hanyuma bahitamo kuja hamwe bakorera hamwe, umwe wese avuye mu mihingo itandukanye asanzwe arimo asanzwe akoreramo mu karere kiwe, hama tuja hamwe dukorera hamwe, twisanze turi kumwe, twisanga turaba brothers n'aba sisters, nta bindi kabisa. Wow, byiza cyane. Anyway, hanyuma abenshi ntabwo twari tubaze cyane hano mu Rwanda, of course na hano ihuye muri rusange, ntabwo abenshi twari tubaze as nka Victorious team. Hanyuma munahita yubaza se niki cyatumye ahanini muza muri music, mu byukuri intumbero yanyu ahanini ni yihe muri rusange? Icyatumye uyu munsi tuza muri music, icyatumye uyu munsi twitwa abaririmbyi ni mu ntumbero imwe gusa yo kuvuga ubutumwa bwa Kristo, ni mu ntumbero imwe gusa yo kwamamaza ubutumwa. Turashaka ko abantu by'ukuri babaho bidegemvya, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Rero turashaka ko abantu babaho bidegemvya, batabaho sana nuko ingorane zabo zimeze mu buzima bwabo, batabaho bivanye n'ibyo babonesha amaso yabo, ariko babaho bizeye ijambo ry'Imana, bizeye icatumye Kristo yitanga ku musaraba, kuko yazanywe n'ikintu kimwe gusa, yuko abantu baronka ubugingo kandi baburonke busagutse. Ari naco gituma uno munsi twaje muri music twitwa abaririmbyi, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwa Kristo benshi baze kuri Kristo. All right, byiza cyane. Anyway, hanyuma reka tugaruke ku ndirimbo yanyu tumaze kumva mu kanya. Ni indirimbo mwise Ekisa, ni imwe mu ndirimbo nshyashya iri no guhitinga cyane na hano kuri Medezestan kunyiza hano mu Rwanda. Mu byukuri indirimbo kubera iki Ekisa, yani kubera iki mwise Ekisa, hanyuma message iri muri iyo ndirimbo mu byukuri ni bande ireba muri rusange? Ya, murakoze cyane. Ego, indirimbo yacu nshasha yitwa Ekisa. Igituma twanditse Ekisa ni jambo ry'ikiganda risobanura ngo ubuntu. Tweko turavuga ubuntu bw'Imana, tweko turavuga the grace of God, tweko turavuga ubushobozi budushoboza, kuko ubuntu bw'Imana no ubushobozi budushoboza gukora ibyo tutari dushoboye. Ubuntu bw'Imana budukura mu kibanza kimwe bukatuzana mu kindi kibanza. Ubuntu bw'Imana bwadukuye mu bwami bw'umwiza butuzana mu bwami bw'Umwana wayikunda cyane. Tuko turavuga Ekisa, tuko turavuga ku bantu bose. Wabajije ati mariko mubwira abandi ubutumwa bwerekeye bande, ubutumwa bwerekeye umuntu wese. Ndavuga mu mice ibiri, yaba bakijijwe n'abatarakitwa, abakiriye umwami Yesu n'abataramwakira. Yaba bamwakiriye tuko turababwira yuko ikibanza barimo bakishikanyemwo n'ubuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Ni kubw'ubuntu bw'Imana twakijijwe. Ni kubw'ubuntu bw'Imana twakijijwe. Nicyo gituma nizana kekiranya yuko ku muntu wese yakiri umwami Yesu Kristo ateza kumenya ko ahagaze mu kibanza arimo kubera ubuntu bw'Imana. Kandi tukongera tukabwira n'undi muntu atarakira umwami Yesu Kristo atarabiza mu bwami bw'umuco, tumubwira ati biracyashoboka cyane kubw'ubuntu bw'Imana. Biracyashoboka cyane ko ushobora guhindurwa kubw'ubuntu bw'Imana. Ni ku bantu bose, abahinduwe n'abatarahindurwa, abakiriye umwami Yesu Kristo n'abataramwakira. Nicyo gituma ubu butumwa buraba umuntu wese ariko arumviriza iyo ndirimbo. Okay, byiza cyane. Hanyuma mutubwiye ko Ekisa mwakoranye collab na Levikson guturuka muri Uganda. Mu byukuri niki cyatumye mukorana collab, yani kuki mwabonye ko akwiye iyo collab, dore ko abo artists ni benshi bakora umuziki wa gospel?
So our big brother Leviction ni umuntu dukunda cyane ingene akora umuziki ingene ameze ingene asanzwe abikora mu gihugu ciwe ca Uganda twame twifuza gukorana nawe kuva kera ariko ntivyadukundira then last December yari yaje i Bujumbura muri Pamoja Festival tubona ko twofata iyo opportunity turabimuganiriza aravyemera tubona gukora ni collab ya Ekisa kabisa n'ubuntu ni Ekisa nyene twagiriwe yo gushobora gukorana nawe ni Imana yabidukoreye twari tuvyifuza kuva kera and ubu vyagiye mu ngiro so yeah manishime cyane byiza cyane hanyuma nka team yanyu nka Victorious team kubera iki mu byukuri mwahisemo gukora umuziki wa gospel kuki mutavuze tire wenda reka dukore iyi wenda ino style isa cyangwa se izino ndirimbo wenda zisanzwe hanyuma wenda mugahitamo gukora gospel cyangwa se twavuga ko wenda mwahereye kuri gospel wenda mukavuga ati wenda hazagira igihe muhindure umuzi no mu ndirimbo zisanzwe murakoze ikibazo cyiza cyane ubajije ati ni kubera iki mwahisemo gukora gospel mugabo shaka ndakwishure mu ijambo rimwe ni kubera ko si twe twahisemo gukora gospel ariko ni gospel yaduhisemo ijambo ry'Imana rivuga ngo simwe mwampisemo ariko nije nabahisemo si ibintu twacaguye si ibintu twakunze ku buryo uwundi munsi umwe tuzocagura ibindi ariko ni ibintu byaducaguye byaturubanuye tukiri mu nda ya mama duhagaze ku ijambo riri muri Jeremiah 1:5 turagaze ku ijambo riri muri Yeremiya 1 guhera ku murongo wa 5 ijambo ry'Imana riravuga ngo ukiri urusoro mu nda kwa nyina nari ndakuzi utarava no muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga mwani majambo ni ibintu byabaye tukiri no mu nda kwa mama wacu ni ibintu byabaye tutaranaza ku isi ni ibintu byaturobanuye tutaranabaho kuko mu byumviro by'Imana twahozeho dukora ibinyene dukora iminsi yacu yanditswe mu gitabo cy'Uhoraho isi tarashigwaho icyo gituma sitwe twabihisemo ariko nizo byaduhisemo nta yindi shwa nimwe dufise mu buzima atari kuririmba gospel atari kuvuga ubutumwa bwiza atari gushingira intaye Kristo atari kwamamaza ubutumwa bwiza aho tugeze hose cyo gituma nta yindi option yindi dufise turota umunsi umwe tuja mu bindi ni turota undi munsi umwe tukora ibindi ariko ni kuvuga ubutumwa bwiza bugaca bukira gushitsa Yesu agarutse byiza cyane anyway navuga ko iyi ndirimbo yanyu Ekisa nimwe mu ndirimbo navuga ko ya gospel turi kubona guturuka i Burundi turi kubona yakiriwe neza muri rusange mu byukuri mukora iyi ndirimbo mwatekerezaga ko ishobora kuba yagira higeze kugeza kuri uyu munota ku bijanye na Ekisa aho twiteze kwigera nizo twari twiteze kwigera kure cyane mugabo Imana irikira dutangaza irikirashika kure cyane it's a blessing tuko turabishimira Imana ubugira ikirashika kure bidasanzwe Imana ibihererwa icubahiro icyo twavuga no kuvuga ko twaririnze ubuntu nabwo buriko burigaragaza neza cyane hanyuma kandi kabazo wenda kamatsiko nka team ya Victorious mwese mufite wenda management bafasha mu bikorwa byanyu bya muzika muri rusange Ego cyane management team irahari kandi ngiriye ko ndanabashimira ko kwitanga baguma batwereka baradufasha ibikorwa bitandukanye cyane barakora mu byerekeranye music byerekeranye promotion byerekeranye ibindi byinshi bitandukanye cyane bikenewe gukorwa mu mugwi niho baba bari kugira babidufashe turabashimiye cyane vraiment props to them yeah man neza cyane hanyuma reka dusubire inyuma gatoya mu magambo make mubona gute music ya gospel ndundi uko ihagaze kuri uyu munsi wa none ugereranyije wenda n'imyaka yashize dore ko higeze guhitinga nk'abahanzi nk'aba Apollinaire n'abandi muri kiriya gihe cyabo ndetse no muri kino gihe mu by'ukuri music ya gospel ndundi muri rusange muri kubona ihagaze gute mu majambo make dushire kugereranya music ya kera na music y'ubu kera muri kiya gihe cy'aba Apollinaire n'abandi benshi n'ubu muri kino gihe cyacu hari ibintu byinshi byahindutse ubunye gospel yarashitse kure ubu gospel abantu barayumviriza ari benshi naba abantu bataja mu rusengero ubu barashobora kuyihurumbira barashobora kuyikunda kubera ko nibaza ko ikozwe mu buhinga bugezweho kandi bushasha ku buryo atamuntu n'umwe atoyikunda hanyuma ikirushirije nuko hari amajambo indani ashobora kubakwega novuga yuko dukomeza dutera imbere uko imisi igenda niko n'umuziki utera uja imbere niko n'umuziki utera ukomera kare mu gihe cy'aba Apollinaire hashobora kuririmba abantu babiri mu gihugu cyose tukaba tuzi abaririmbyi babiri tukaba tuzi abaririmbyi batatu
mugabo ubunye abaririmbyi barakomeye barateye imbere hari benshi bariko barakora neza kandi bakabikora mu buhinga bugezweho niyoza yuko ni ikintu cyo gushimira Imana. Big up to them. Imana ikomeze kubakomeza abaririmbyi bose baririmba gospel kugira ngo bashobore gushika kure banashikana ubutumwa kure gose. Okay, byiza cyane. Hanyuma tugana ku musozo w'iyi interview kino kiganiro wenda tugiranye noneho niki musaba ababumvise wenda bwa mbere of course kuri ready cyizere hanyuma nanone tunabashimire by the way no kuri time yanyu mwaduhaye muri rusange. So nihe message wenda mubafitiye wenda nk'ababumvise bwa mbere cyangwa se n'abatangiye gukunda ibihangano byanyu muri rusange? Ikintu tugomba gusaba abantu ariko baratwumviriza, abantu ariko baradutega yompi, icyambere tumva kiri mu mitima yacu nuko kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza mu buzima bwabo, kuko Yesu aragarutse vuba, aje gutora ishengero, aje gutora abamwizeye. Mu mwakire umwami n'umukiza. Ikindi cya kabiri twumva twabasaba nuko mugende ku ma platforms yacu yose, murabe indirimbo zacu, mwumvirize ubutumwa dutanga, mwumvirize ibikorwa byacu ku bwinshi, yaba YouTube, Spotify, iTunes, n'izindi nyinshi, Boom Player, n'izindi zose zitandukanye. Mwumvirize amasangs yacu, mwumvirize ama message yacu, mwumvirize ibikorwa byacu. Turizera yuko muzohezagirwa. Natwe turabakunda cyane. Turabakunda, tugira ko tunabashimira. Mwakoze cyane kuri kano kanya. Imana ibahezagire. We love you. Yeah, we love you too. Abana bavandimwe guturuka muri Victoria's team bagenda gatuganira nabo muri rusange, bagiye guturuka Bujumbura. Ufana none indirimbo yabo bayise Ekisa.